Андойдум аттах өрүһэ аңаарыйарленам аналлах ола чамелген күн чамелен тахсар ойор күн унааран көстөр силигилир сибиттела айгырыр ачалах иккиз баатыран хелегин тереден үрагын эргер кинигер итиллен өскәбит Попов Федор Кузьмич дөрөбөннәк долгуннак 4-11 сыллакка кыйылак кутулак кыл армия кәттигер аргаңа фронга ананан аяннабыта кыл вот кымнылах ваттак бул жабургала сера вот силеле борак бурота туманна хатам бул жахайна бускатыгынан нергейбит бомба отман будулайбит олого умога урусканын угарылыбыт кыз ага кырамтыта кыжымактанан кыстаммы үлүгерде холюрсүлө хаджар хайда жакысыла ханыста фашистердин кардарыта түчелер беремага уаланы чаппыт Попов улуу жолуна оңорбута уанынан фашизм кытылбыта. Хаз бирди саха кехите сахалартан бастыгы Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов албан атын аттыктах хорсун быгыларын билектах одна кен туттуктах.